there on top of the moon, we could sit and do nothing. Hey everyone, welcome back to the channel. So today I'm giving you a sneak peek into a typical day in my life. Ngasidi mami ganda hugotpani na time lapse ngalakpado adu namhobane oga in the meantime ai ayuki dum loi ma getting ready tawbane. Taban, kam taban. Ai loi loi ayuki. Apa yang thok kai ai table di. Ayuki je guli chai ho ko thai ke. Nong nini mamangdagi aise geography ki notes kar semakpaneba ado ngasi se ayukta revision oina haidi quick revision oina kai hapchanba supplement kumba hapa yage khot kena sabat yengbane adan yengi se PWIS ke to moi marathon kumba do ado yengbane aduga I got a good news. Recent uses in that examination tawkhibado clear tawre aido with 96.35 percentile adum aigi video so namaga YouTube tagi paisa ga khara phangjaraga adagi like su tawraga haidi study book kumba namaga wasu ko video number se am nungai bu budi malam gani ado ta senga wai ba video number se ado er su ai gi de pesha do sida gi laksa bani na video number ne ado hoi ai gi sigi journey se dum support to biraga ai video sing biraga gai ne ai bu motivations ko ma'am pp ba se na khoi ma'am da I want to take a moment and say thank you. Ai net se amuka su thagi ni atopa subject su muka thagi ni ado hoji ki oina di till me phawu gi di ai se atopa exam amagi oina prepare to bani ado prepare hai se pura full prepared ne te just a beginner so I di hosiki oina basics kumbado loin ma phajana clear understanding pangningai gi damakta NCRTs kumbado pabane do NCRTs khakna yarakta banina adu in depth kumba sa YouTube te sudum phangi dana so YouTube ki mateng sudum lawe aduga hek horakpa kanda adum haidi aina net UGC ka thaba kanda mistake kami tawkhibado sigi de kami tawningdabanina adum I want to have a like solid foundation. Ayuki kitchen da ina tawba ya khara tawramani adum mateng pangnei mamaga baba hoi loin mak mateng pangbi sidadi adum loin mak mateng pangnei hai tare ai tomta da lo intho tham dab do main oi banina aingonda su ya motivation su pi like paba khotpa gi da su athengba thambi de loire hoze ai gi me time hai ba mala e breakfast cha do ni ado ai gi breakfast replace tawraga chai. I believe in sustainable weight loss adugi every morning I replace my breakfast with incredio slim sec skim milk da scoop ani hapaga thitlaga dum thaktoine incredio gi slim sec sai khoina tha kanda 3 to 4 hours ti puk thagalaga dum leib do adumain oi wed handana bagi atopa products kai market su myam phange ado ai yoina di house hauba kansu kana ba aduga side effects su leitaba poto thirakpane weight se handana ba aduga weight manage tawna bai da magda incredio na putho iba slim sec se flavor makhal ahum da leibane mango ne chocolate ne aduga cashew and badam gi ai yoina di cashew and badam de sida naye it has no added sugar and easy to digest aduga ikoina sise fazana consistently thakpiraga di 2 months ki manung da 3.5 kg di adum handagani ba maram di mangon da 68% less calorie per meal yawbanina aduga ikoi gi miyoi bada kana ba darkar oiba triple blend protein high fiber vitamins amadi minerals myam da fazana yawe aidi weight kumba tabase am thuna tahanbado kijai wi hakchang sokani na ana consistently step by step slowly adu weight reduce to hanbado adagi weight maintain tawraga thambado pampai da makta sigi slim six se aina use to bane aduna myam se healthy oina weight se manage tawninga di sigi incredio gi slim six se use to bio aduga ai magi phangphang kai kada loit mak description da link kai kalo hapcharam ge ai housing ha mau market ta thoge tawbane adum anawa project kai lake flowers kumba laidrasu flowers kumba yengo am penjabado adum oh yes, just to refresh tong na bay da magda market hose Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. Lady am phazai tangmati myam tange aduga yam ta leirak thabi da hale adu yengaga thamoi pelaga dum halakpi do adu maina oire yum yoraga iseng hakpa tharaga nungsa yaraga
ꯃꯣꯝꯄꯥꯛ ꯐꯤꯗꯛꯅ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯐꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯠꯁ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯣꯠꯁ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ khale kaiginoди adum aigi oina precise oina basic tudi phajana shemaga thamobaduna phare ado hojik paise science ne bako ado science ki materials se ai sum NCERT ki pura yengaga leibdo aduna tabida thaina aina coaching yorambagi materials piba khara su lerame adu su yengaga dum pare online de ka khara yengthoga thaina ngai coaching se yoramaga is MBA tamgibde dum pagidrabane ba ado hojikti coaching gi materials phakala yengaganda basic ti yam darkar oiba ngakta piraga leibirame haidi khandoga pibirambado aduna kanare adugi damakta aina hojik coaching gi dum pakhatlini How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on that. break low boy na singju bora ke ka khara chare then I'm going to start studying again ado hojikti khara ngasai notes semambodo adu bude eng sa hadem hanagi materials khara leram habdo adu na sigisu khara yengaga ni khitang time do khitang consume de handaye ado hoi simu haiphat yeng thoase ado hojikti YouTube ke kaze yam phasana internet ka yum yum de loin ma samnaraga leibina yamna laire ko pochai ke ka thip se thaina ngai di yamna khoi samam de ko net ka se ani yam wa bidu oi haba ado hojikti khara sammam ni na katang mi male hai dar ado hoi sisne aise shwaina pare paba loraga ai jeni singa si iru ja thoke tawne ma su motle iru lubi tabagi ko ina ado iru ja thoine Jenny ai sebe iruja kya ba mara mo pun iruja nyo la come Jenny sila Jenny ngasi sa aigi imanabi yam nungsibi amagi so hijing po numit neba adui damakta khoise hijing po chatle mama ga aiga akhoi ma hoiga so far relative ti oye ado aigi su adum imanabi oibedo thaina ngai aidi mari je kai mari no de khangdre akhoi ma hoi mari mata ga moi mari mata ga dum loi mari mata oina bado ado ibani na thamoi gi mari lina bado adu oire kitang isuk suk ko man bam yaw wai tare ko somje Haiza wai ni hajan na capture is 1 2 yare ngari ya adre na mai copy ngari so last already 1 2 yare Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Mishigidi myam video se saida lo shenjarage aduga kai kuma subscribe to dribo agadi subscribe to viramo and see you in my next video. Bye bye.